mga sipatu siele di pakende kelangan puang to tumampata. Ke ku bilang-bilangan ni. Makurre sumanga kibelan na sa ratu kasera mo taon na bendan na hindi kombongan salo rante pao. Makurre sumanga kibelan na karuamo pulo ng kasera bendan na hindi banua kabusungan rante pao. Makurre sumanga ki Jona pa kamasena puang matualan sa taon pare. Makurre sumanga ki belan na bendan matoto mo inde banua pa kamayan bunga lalan. Mintu-mintu na to belan na puang. Belan na kadan na torro to maapatongang kumaya ke tayan na puang umpabendan nito banua. Manasa tay gay na tu kaboyoran na. Pande siya to mengkarang. Di kurre sumanga di pole paraya. Belan na di pogau mo tujo na. Endak na. Kurian sumanga Jona banua tongkonan siya tongkonan sangulele. Kedi basa torayay kumalo yate maatarampak ki belan na bendan matoto mo inde banua pa kamayan bunga alalan. Dengki manime kutana kumuan maaparina di sangara banua pak kamayan bunga lalan. Belanna indete kombongan rante pao dinium parandoki baatung pogau itu di sanga sinode am gereja Toraja. Tonna tanggal 25 bulan talu tahun sang sabu kasera ratu na patang pulom pitu. Kabendananna gereja Toraja di Paranduk lante kombongan sallo inde rante pao di kuasa ratu kasera mo taun na bendanna te kombongan sallo rante pao bilan na yaton na tanggal 20 talu bulan 5 tahun sang sabu kasera ratu na sang 15. Di pogau mitujo na pa ajoran masallo pamulan na lan gereja Toraja. Na di dio tu apa tau. Yamo tu toma tua Karel Kadang. Toma tua Welem Bokko. Toma tua Yohanes Taru. Na toma tua Cornelius Palobo. Belan na susi moto atoran lan gereja Toraja kumua bendanna misa kombongan. Ya ke di pogau mitujona. Pak joran masallo. Kurre sumanga ana. Tarapa mo solanasang taparanduk kita joda kamenomban. Ma tarampak ki. Siang kurre sumanga mak rupa-rupa pak kamasena puang matua. Atu kami nomban ladi paranduk mo. Kurre sumanga. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah Dia di dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Mai komi solanasang, tapangke itu sanganna, tapudi mamasena, ta ondani, haleluya.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Mazmur 47 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Allah Raja seluruh bumi. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai, ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang empunya perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan. Sama-sama kita katakan amin. Sang tolinuan mintu bangsa lau. Untuk pembacaan dan pemberitaan firman, kusayanan dalam bahasa daerah, bahasa Toraja. Dan sembahyang. Ki pakala abi ikomi opu ngamatua, lante terampak banua maindanmi tumi patorro madatu dan itau si pulung umpang ke komi umpakala abi komi siaurang ni jona sukaran nalukumi lante aloyate pungamadua kisipulung makure semangat maapole paraya belan ia tu kamasokanami tontong di randerulangan sapaya langkat wangki tempon dibangunna te bangunan bunga alalan saya lakoto temo payambang tujona kama sokanami sia kamala abirammi
lante inannya te. Ladi palesu umo pengamatua tu suruna inde bangunan dirasa. Laki penombai komi pengamatua ki pakala abi komi sia ki kamali eduka sukaran nalukumi. Kumua angki rangi sia laki basa lante inanya te. Lami pasti bala buntukan mintuna sandakalake sakalangan. Kumaya tutang ake lakote kalami. Laki rangi melo sia laki pelalan nabengkan ni kamatotoran. Nabengkan ni kuasa. Lausan datongan ni komi. O puang apa nama salok tunduikan ni. Siarin ni palakan ni. Mi makala malako kami bilang sakka makalembasi sunerang di kadami. Lampung Yesus pala abaki masambayang. Amin. Ia tu kada lata basa kupelila may paapulian 133 Mazmur 133. Kasanginan na to sang kaataran lolo. Nanian hama alot, paapudian na Daud. Tiromi tangapada mailona siya malaabiina. Keundo ko isang ina tuto sang kaataran lolo. Iya tuyan na to. Sa tinti minna aballo di poboka. Tulolong lako danggo. Ia mo tu danggo na Harun. Titantan sayar kopolo bayu lambaana. Sangat tinti to ambun do may Herman. Tunda mo'y mintu buntun na Sion. Bilan na inde to na nimpa songlo ipuang atu rongko. Ia mo tu katuan tontong selakona. Ia tu to mau pak. Ia tu to rangi karana pungamatua. Na palanarai. Amin. Lakok Indo ambe sia mintu kombongan na pungamatua tu rampo lante inannya te. Alo ya te ditanda kumaya mo dini maatarampak. Yani ko maatarampak anak papa. Maatarampak baatu mangarara anak papa. Di pamaindan. Di pamarimbangan. Batu kedikwa dikuduskan. Jadi yani kuah di pamarimbangan di patoloi rala. Yana tongkona layuk. Biasa sida ado bayi, misa ado banua, na misa jong tarampak. Kaya mak tarampak ki. Ia moton na misa lesuan la suruna papa dirasa.
tulisan nga maatarampak. Sebab itu pengkarangan dia ladiote maatarampak, ya mampasang ki anak apa to. Nang kato di ko maapapa, ya mo dia Allah na to ariha, ke di ko maapapa. Na maapentalun na maabubung. Jadi maatarampak, maapapa, maabubung. Pabiasa yaman na mo tani Buddha tujona maapapa, hari ha. Allah dini rarai. Ya duka mo to tu biasan na, apako jolu tongkonan jolu anu te kampung. Ya nade maatarampak, ya duka may rampun bay to. Dini mga rampun bay. Kota ekulan nula alani alukuto dolo. Sangapa mo direncana laung bangun ni te gedung gereja jemaat Rantepao. Kumua inang din natun ni Sonday. Bangunan ada batasnya. Nalarin natun ni Sonday. Nah, ketika salah bangunan tahun 35 pate. 1935. Di sana gereja besar. Nabi Timo. Apa ko joget dungunan ni ko bitti. Tapi an na wilayan na o kapua. Sabalan catatan di jemaat Rantepao dalam buku agenda dia tu tahu di dio dalu lempo na igara kain dia tu suraan. Dan luka di dio ojo bokin penanda na toran lambatu na di dio inda tu igara kain dia tu suraan. Beda luka dia jo bituang. Jadi nangatongan ng gereja besar. Taaduka mo na muati. Kaya tamanasang kima ibadah. Apalagi kini sara-sara kapuat tadi kualay pisan ni nang tayo mo tatama. Yang mo to na pembulan di Pagoojo halaman gereja. Sehingga pito ya ada te gedung gereja ke ditiro ini to domai takwa dia no opak kamo beto na dibumbun mo te halaman na takwa no opak kamo ditiro na maduandu kamo tolalan dio jadi amo to tu ditiro masalah bay dempato apa nga Buddha tu keberatan? Ke diloopokan nih. Main di balik seluruh dunia keberatan. Buddha tu tahu keberatan kelek opokan dia. Sahabat bangunan tua bersejarah. Situs sejarah. Saya ngapito ada nuansa rohani, kerinduan. Ya tonano masih kalau ada taminte tonano. Biasa kan ima gereja lo otal lolo. Pada biasa nak buat tupia talurek kerantepo ma gereja, da gereja besar. Tadian nalenta manang alisa aling nanoni mo tu mas murlo dengan orgen, ada nuansa rohani yang anu ya. Ya mo to tu biasa ada kaapena tahu suasana itu.
Tentu juga masalah biaya. Apa misa itu perlu ditandai? Kumua semangat membangunnya tinggi di jemaat Rantepao. Kutolepai semangat membangunnya tinggi di jemaat Rantepao. Kukilalai itu khotbahku 1 Januari 2009. Tonla yate gedung gereja tua direnovasi. Saba anak kuat tahu masih kiara amik intiroi. Ku ala itu khotbah lamai Hagai 2. Tonla kuah masih nasiap penami. Si melong banuan mi. Nyatu banuan la pungamatua susi bang atau. Petu ketekankan na kuah perhatikanlah mulai hari ini. Tiroi randuk teto temo. Bagaimana keadaanmu? Apakah kamu kelaparan? Apakah beras berkurang di rumah? Apakah engkau menyesal karena memberi persembahan? Apakah kebahagiaanmu berkurang karena datang beribadah di jemaat Rantepo? Jawabnya, tentu tidak ada. Nakuya, tontongkan di makari tutu. Berkat Tuhan tidak berkurang. Itu membangun semangat, itu iman. Tonna lirara baluan na pungamatua jo Yerusalem datu Salomo. Umpe malaran 22 saabu sapi. 22 saabu. Na 120 saabu domba bembe. Ako datu ya. Na kamal abiran na pungamatua songlo. Untuk itu banua dirara, ditabiskan. Buda oni-onian. Umpu dipuang, umpangke atau kapenomban. Na tema, ia tu kamasokanan na pungamatua tang lelok. Kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Itu temanya. Ia tu maleso di Pokada. Pak amaruasan. Parannu-rannu. Maatampena hati damai. Sangina. Na karapasan. Sangat seluruh lampu sepela abak. Gereja susi tongkonan. Ya tedona di sanga tongkonan sangulele. Nani kasih pulungan to masallo. Persekutuan umat, persekutuan jemaat. Peporinna kaboroon na punga Yesu. Sangkinan na kadan na punga matua. Biasa kurang ilang gelong bugi. Nakwasando sangkinan na ula abalu peporinna. Artinya kuat tahan terhadap ancaman. Dan yan na pakaboro na punga Yesus sangkinan na. Kadan na punga matua peporinna. Dia akan tangguh menghadapi balai. Dia tahan. Na dini untarima pasakke.
dinisang kutuban ne, dinimpan na ata pelayanan. Kasangina susito, tu di pasangatinti, batu di kuah tento, batu di kuah susi. Yang malam paabasan paapriya sarto talung pulong talu to. Sangatinti batu tento minna, nyinna abu sarungu. Tu dipakai untuk tokoh tomina, dipakai ulantik atau menobatkan Imam Harun na turunanna. Yan na di tokoh tomina diboloi minna lolong maselak ko danggoon na nagsama alanggo at itong panita sa lolito bisa. Tayo mole. Tapi bisa maadanggo. So si Harun maadanggo lolor ko danggoon na selak ko bayu lambaan na. Polo bayu lambaan na. Yan nakita bay tangamelom no te payat atuya to o milongoliya di tiro. Mala abiliya di tiro. Makarama aya. Lu si bay ne tonal yan na maaboka we. Heba, lu bay ne ka maaboka amin. Lambay ta ebang maaboka to te mole. Na poboka ato malolo. Imelong ulit tilo. Jadi pian nala ditegu kam nari urabi penetat reman nali boloi min ambai la masa alam. Minna abatuanan na kaparanuan sukacita. Minna abatuanan na karapasan kedamaian. Minna abatuanan na busarungu. Masan ng kiuntiroy, maballo di tiro. Idi kuam yung gelong na, jema atrante po busarungu, kombong ambu pare kombong. Na pebawu to mambela, naudu ko to lelian nuran. Ha, lasito ole. Artinya, la salah kolakuan tujuan na pelayanan. Sama bela-belan na udah ku tahu. Ya dia mataran itu tepo nudu ku tahu saya lakon luar negeri. Na pebau tahu saya lakon Jawa. Kutiro lang po to na nakiring itong pandita la. De jemaat terdepo nakiring ini nuansa gereja Bungalala le. Baik melalu kali sanga rantepo 2. Rantepo 1, rantepo 2. Bungalalan. Kutiro on namu ete gedung gereja dolo di tilo mesti tandek majik rantepo te. Mirip. Berbeda gedungnya, tapi kesannya sama. Tilo-tilo mi lampo to kitang. Kutilo-tilo lindol, kutilo-tilo tu apa? To saade nalako pentiluan nalako. Mirip. Jago arsiteknya. Nama apendon na tento Ambun, susito Ambun. Sangatinti Ambun. Ambun daw may Hermon tutui mintu buntun na Sion. Sangatinti pasake na pungamatua John na katuan siya aseleen na. Embun di musim kemarau memungkinkan ladang pohon berbuah baik. Embun disamakan dengan hidup.
bahkan dengan Tuhan sendiri yang menjamin hidup selamanya. Jadi ya dia matar tebak ke tontong sangina la tontong luka bangia songolok tu ambun domi pungamatua pasakena menjamin kehidupan untuk selamanya. Jadi umba ni tu kasanginan, umba ni tu kasi pakaborosan, jona ni songlok pasakena puang. Buddha apa dadi? Muyan na tangan lambi erekenta. Belanna kasanginan. Disitulah keajaiban kuasa Tuhan. Disitulah mujizat pertolongan Tuhan. Payan nete jemaat rante po. Baita apa na sangapabang te dung te bunga alalan di kaile. Oh, hanya 1,5 tahun. Kau pilang-pilang tahun mo ton na diletakkan batu pertama le. Sebab turun na meletakkan batu pertama. Apa ya ton na dibangun ni mo, laay malasaton na langka. Umbasia na ni nalat tenaga kemampuan. Na tanto tonto siya ko'y maanaso. Le. Tak siya rami kakurangan bang. O yaman po kada hagay ito. Ini siapa bara ala lupa salo, tak ada pura. Malah, lolong o mga tama. Itu si minna ana janda jo Carmel. Zamannya Nabi Elisa. Misa ari botolo atu minna. Nakuala na apa mo te lana alam mo to indang kitindan aku dikka lana naba mo. Nakuala min Nabi Elisa. Apa la tumampuy? Tak enak apa ko kubengko. Nakuya apa la tumampuy? Nakuala siapa minna lanton de misa. Yaman la mo to. Nakuya rampun nasang ito mintu gumbang. Yung sangawan mo. Ngarampun ni. Na malitama kamar na tu itama palolong itama to inan na to minna alam botolo. Lasang tonde. Puloy misa. Dako bimi misa. Yatol na pura mo to inan na. Nakondo na. Bempa amin. Nakuha minto na nga tae mo. Tae mo. Apa? Minna itu masih ngalir. Tidak. Yatol na tae mo paapanan na. Berhenti itu minyak. Tayan na maray pungamatua, kumaya pasakin na lolong puna labang marak. Yan na tae mo tuwada, tae mo inan na, torodo kaya. Tapi yan na kosong, lolong aduka pa ya. Misa botol. Peliara janda, soalan na kala. Misa botol tonde. O biasa kupakel ako jemaate, kay mata ko ubang ni John na katuan. Lolong e pasakin na pungamatua. Mandara iya. Yami bengan ni, yami palolong ni, makin bersih, makin mengalir, makin bagus. Sang sulur lampu ay sepala abak. Lampu ng Yesu Kristo. Tani sang kaataran lolo. Apa perintah na pong Yesus? Aku beri perintah baru kepadamu. Hendaklah kamu saling mengasihi. Garanto na sukaran nalu. Na pinamasalo tontong rolog ki. Pasak ki. Kariman ni ki. Na pasakin na mara pumamatua tontong lempal lako kombongan. Siya sebo lako mintu na tao. Sebo lako titondo kota. Amin.
Syukur untuk kasih-Nya, syukur untuk berkat-Nya, syukur untuk kebaikan-Nya. Kita selalu bersyukur buat kasih terbesar yang telah kita terima di dalam Kristus Yesus. Karena itu, tanda syukur kita akan kita persembahkan kepada Tuhan. Firman-Nya mengatakan, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih. Tabur benih kasih, tabur waktu siang terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Diterik sang surya, kita yang awan, kita pun menabur yang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Lansia Jemaat Rantepao akan memuji Tuhan. Dengan kasih disilahkan. Lansia juga mau apa? Dalam terang dikit. Di sini. Supaya ini live streaming dengar juga yang nonton.
Pasalapan itu tumatua pa. Itulah kekuatan para lansia. Hari esok tidak masalah di dalam Tuhan. Dah masambayang. Ki tolerampo menomba menolo jo olo mala abi imi opungana maadanda maritik. Tupuang liu kaboro. Tumangkan daranaikan ni Lampung Yesu sia nakaritutuikan ni yamatoki matoto sia batta intengoi indelalang kaduan. Bilanya tuma masimi pengmatua tangka atu lako kami tento ambun domi Hermon damoi mintu ubuntu nasion laten duka to tiona masemi song lo lako taumi kombongammi nguyan nama banda atu katuan apa yami kariman ni kanyo pumatua lalolong min alang katuang ki tu ki pomelona tangalaka atau lako kami sia lako padang kim arupa tau kure sumanga pole parayan na upung matua inde kasih pulungan inde jemaat rante pao inde kasih pulungan na mintu utama sallo lang gereja toradia siana tulak mintu una tong kamali komi pungamatua sia lujome toma aparenta anayatu apa di panaata alante kombongammi na pomala abi isangammi yatu apa di panaata yan natang sombo palitiro tujona apalah dipake apabila na kapatonganan jona kuasamik siaka ama jore nami anata etua patangadahdi ke pangerolami opuang kurre sumanga ana tujona pasakemi lakote kombonga lako kami solanasang andam bendam mailomong inde bangunan bunga alalan
ladinim pakalaabi komi, ladin tiro na kuasami, siya pasakimi. Mi pasak ke pangamatua te kombongan mi, na sangkut ubanne, umpana ata ite bangunan, na tulak Buddha tau, na tulak to mambela, siya lujome to maaparenta, an natae na masaibang an napayam mo kitilo sistemo, siya ki kuresma. La tontok ko yung pasake te kombongan mi, la mi pasake te mi mintu na tom posara ilako. Ia te mi tukang, mi beng kamatotoran, mi beng kapaisanan, siya merindingin pala. Anatain na matumba-tumba umposara ite bangunan. Lana pomasan nga duka, siya lakirendik lulangan tu jona kapaisanan na siya jona dakarang kandena. Lami pasake temi tukang opuang. Lami pasake duka pengamatua, to mintuuna to tanga masorlo umpaabengani tu sipakanna jona te bangunan. Lama arupa doi, lama arupa paabarang-abarangan, lama arupa painan, lama arupa nasihat na Buddha pato pengamatua. Lami papakan ni si patoon na lanai tuo umpakalaabi komi siya na pakeduka lako padan na maarupa tau. Lami pasak keduka pengamatua. Teto mi pake lante kombongan mi tuanga pandita sola keluargana sia penatua diaken sia mintu na tenaga mi pake lanteng kombongan mi sapam tata usaha koster pengurus OIG mintu lang to pengamatua mi pake na po kabidangan ni te kombongan mi. Lami pasak ke pengamatua na tontong sangina siya sangkut uban ni. Lami pasak ke duka pengamatua. Tujuana Gereja Toraja. Labi te untingui sidang raya PGI. Kumua mendali tuan dan nyonya rumah nolai panitia. Kamu pengamatua laum pasak ke Tegara Toraja. Anna mendali lembaga tumi pake lana pokabidang amparentami la lante Indonesia siya selako tondoko senga. Lami pasak keduka pematua tujona toma aparentaki. Lalante Toraja Utara, lalante Tondoki Indonesia. Kemudian na panaata itu kaparentan, lana pomelo Tondoki ki porapa solanasang, siala tontong sa melo-melo na tiyo na Tondoki. Yamoto untingui te pilkada alasay.
rondongkan ni kuasa pena masallo mi. Guma ang kipilih tujuan na pemimpin lau lembangan ni tetondokki. Opu ang tunduikan ni. Kamu luka pengamatua laum pasake te panitia pentabisan bangunan bunga lalang. Randuk totemo masiang na dongbongi di panaata amo inde suruuna bangunan bunga lalang. Kumua apa tu na posara la kipomelo solanasang la na pokaluangan parentami siya kini pakalabi sangan mio puang. Tundui ka solanasang siya rin din palakan ni. Kamu luka pengamatua laun tarime tijona pe malak siol ngotama pengkarangan mi. Kumua apa tu kipe malaran. Kini nakui siya sandotongan ni kumua. Ya tu pasake mi lako kami upang matua ta esore na ta eka atulna dembang kemi lambi oi dembang ki aloi. Siya ulnolai pengkarangan ki na sombo tu na buarang kaaki. Kuresmang apuang. Tarima mi tepe malaana kombongan mi. Sia pasak kemi na membaaka lan pengkarangan mi. Opu ang sundun ni mi tujuan na pangandoki pengkamoyaki. Mi tarima kalasangan na pungiso to anak katuan na kasalamaran. Tupunganangkan na laika masambayang kuma o ambe eki do suruga. Kipalakon na ipakalaabi itu sangan mi. Ana patalo tu parentami. Ana dadi tu pa aparemi lan telino susido suruga. Bengkan ni tu silasan na kikande aloyati. Siapa ade itu salah budangki. Susi kami pakari salang to kasalan laku kaleki. Siada ami lolong kan diroso. Sangat dia rinding palakan. Dan narandangkan dia tabletuk. Belna kamu tu nampi parentah siakapam. Siaka malabiran selakona. Amin. Bapak Ibu kekasih Tuhan, sebagai satu persekutuan di dalam Kristus Yesus, mari kita menyatakan persaudaraan kita untuk bersama-sama maju, saling membangun, saling mendukung, berdamai, bersejahtera dengan pengasihan, serikat persaudaraan. Bersama
Sudah marampa mo kami. Siapa penolomi katuan milangan pong matua. Mi tarima itu pasakena. Na punga matua mara pasake kami siya katirinay kami. Na punga mara parangi kami indona siya katulutului kami. Na punga mara pasiriya kami kamarampasan. Totemo na selakona. Amin. Terpujilah Allah atas segala kebaikannya. Kita menikmati kehadiran Allah melalui ibadah syukur pagi hari ini. Biarlah kita pergi dengan senantiasa memuji kebesaran Allah atas kasih-Nya yang tak terkatakan itu. Tabuh gendang sambil menari.